কলেজের সহকারী অধ্যাপক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড্যানিয়েল দেববর্মা ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এনসিসি লেফটেন্যান্ট হিসেবে এবছর মুখ্যমন্ত্রীর অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার জন্য খুমলুং কলেজের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে আমি অত্যন্ত গর্বিত এবং আমি আশা করি ড্যানিয়েল তার কর্মক্ষেত্রে আগামী দিনে আরও বেশি সিনসিয়ার থাকবেন এবং আগামী দিনে এনসিসি এবং তার সঙ্গে কলেজের সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্নে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান অব্যাহত থাকবে। আমি তার সাফল্য কামনা করি। মিস্টার Daniel Debbarmano bo sini college ni assistant professor tai tini kok sanani musumake obose bo khoroksa sini Tripura hasteni pulla bukung barani ngai bo ANU NCC ni lieutenant post bo manjak ngai haini bagai bini o post no bo manai sengnuka bini kwbangma borom usugo kakha tai o borom ni bisingtui bo kwbangma award rok manmani bisingtui o borom bono yapharkha haini bagai sing tini o college ni ngai bono belaikhe khatungmani bisingtui bono sing proud feel thai bono hambaima tai bo sanani musungbo sini o bukung barani bisingtui khoroksa obo hai lieutenant post manmani sini bagai belaikhe kha tongthobo tai जों वानसुगो सिनि अरनि चराइरो बिनि जे एनसीसी नि बडलंगि जे बेटालियन दंमानि 13 एनसीसी बेटालियन बरो बिनि बिसिंति टाइबो सुरुंमुं गाहाम माननाय बरो गंनि थिनां सुगो गायमाना नाथाय वानसु ओमफ्राय आं बनो बेलाय खेबाय फ्लाय हामबायते वैसा बिनि अबहाय बुमुं टाइबो गुसुगो गाथं सुदु सिनि अ कलेज अ हास्टेवया पुरा नॉर्थ ईस्ट ताय भारत हाकतरो ताइबो बिनि सुबो काथं जों बनो विस खानाय बुस्तांनि सालरबो बो जेमन 15 अगस्त जे कायसा बरम गटर चिफ मिनिस्टार बाय याफारजाकमानि आबुनि सेसन ताइबो बिनि थानि नायनाय बुस्कांगो बताइबो भारत हाकटरनि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टार अबो हायके बुंनि आरनिबो हमहाय सकाट गटर मानथं होइसो बनो विस खानाय Daniel Debbarmano Assistant Professor Education Department ni bo thanai 15 August 15 August ni dino NCC ni kaisa ekdom samung kaham tangmun bagai bo sini CM ingke Chief Minister by Borom yapharkha on bagai jeng Daniel no congratulation pila maruo enggetai oma hageno bini means o rumung sin college bo lead khai tlang dong NCC rong no engke sudu bo NCC simia tai college ni development jemon IQ sin bo coordinator sing thanai 2019 ni simi nek ni samu khailai dong lai mone ro engke a jago bo o team no nek je mana visit khaina ni je assessment khaina a team no bo lead khai dong abo जों बुस्कांनि सेप्टेम्बर सिनियर डेट दङ कायसा नेक होइते विजिट टीम फाइनाय आजा बलिद खायदों जे बिनि आ रोंमुंनो जों नगै जों बलाखे प्राउड दङ ताय अमाके एनसीसी नि तो बनो को सानम से को खरै इन सुदु त्रिपुरासा दखानि सिमियाबो चिनो त्रिपुरा नि सिमि हुनमाया पुरा नोटिस इनसे बकायसा खरकसा एनसीसी ओ सिनमुं रजाक दङ Engke omahai sing mana tibersa ni bisingo manui Daniel no sing belai ke kepal kaham hunmano tai sing sini college government college Khumulwng ni sing belai ke proud feel khai omahai khorte sing mana colleague manui tai ang wish khainai bini in future bo omahai ke no sudu college no simia tai sini tibersa dokhano bolit khaitrangteng kaham lama utlang na bagai tai omahai ke no kusugo trang na bagai bino samkang no bo thepateng tai
last to open the station sanam sungo mono wish khainam sungo bina borom maman bage tai teacher o ma keno samung kaham khai tong tong nai jang gono mane hambai rei o kokthai thaini orno sai mane pai na musu hambai orang sanamu sumakai sini ang animum prosini Debbarma, Assistant Professor Department Political Science, Government Degree College, Khumulwng. Orang sanamu sumakai sini colleague Daniel Debbarmano, Sir Daniel Debbarmano, Assistant Professor Department of Education. But recently, 15 August, Independence Day, Chief Minister ni commendation card NCC as an NO Associate NCC Officer wngwi bo Chief Minister ni hoite kaisa prestigious NCC ni puruskar rijaka kai amoni tui aro sanamu sumakai sing over belai ke important achievement sini college ni bagai kai sini college ni bagai sini ya sini ti prasa tofa ni bagai belai ke important achievement te ang sanamu sumakai sing sini college NCC Jengrima bo khaitongma bo Daniel Sano lead khaitongo te NCC ni te student rangno kabangma sing tamnai kabangma participation kabangma camp kabangma samung activities khlairi tono te aro sada klayo de Daniel sir kahai sing senior college manma bagai sing senior college belai khai sing sasa mane digi thang tomo te sing future want mane sing future na yo je Daniel sir kahai tebo sini tebo faculty ro tebo resource person ro tebo NCC dig sing participate khaimanteng te Daniel sir kahai sing future ro sini student ro lead khaimanteng aban bagai tamnai ang oro sana mochung te kabama kok tungu sana ni te awo short interview by ribaya te kabama kok tungu je bini personality bobati borok he knows they bini personality belai ke he's very honest te bini samung belai ke tamnai kaham samung straightforward samung effective claimano te bok hai faculty mani sini college of belai ke samung kaham mane dig sing sang tongmani demon thasingo cyclan thaka subrata sir sini college ni faculty no IT department ni je sini college sing tabuk NAC phase khaina thangtung National Assessment Accreditation Council ajaga Daniel sir bo ni belai ke important samung ko bo proksa is an IQSC coordinator ngai bo or kaisa samung lead khaitung belai ke samung ko khaitung je sini college phase khaina thangte te amo jeta senjatom saimono higher education khetre tabuk NAC recognition very important NAC recognition mayang kai higher education te bas kango agok semaya te college develop siklai meya so abone dik di Daniel sir belai ka contribution khai tum so ang hambairena musungu Daniel sir no je bini achievement bo ang tamhai ang tongthoka sing toto colleague faculty dong tongthok like just bo hai borok achievement khaimang ka te sini college bagi very important sini future sini college development future bagi bo really very important so okay sir kok nitu angoro no ani kok mathak sina